падарон модарон азиз, салому алейкум. бародарони меҳрубон, шахсое ки ҳаҷ рафта омадед, худованд иҳсон кунад, худо қабул кунад ҳаҷи шуморо. эълона гӯш кунед, 24 нафар дига дар кора, баъд вақти париданаша ахири моҳ парвоза, вақти париданаша ана ма биги 4 кас мондем, 24 нафар. ам дафъа гуфта будам 6-8 кас дар кор, вақти паридан як қиёмат одам хафа шид. 24 нафар дига дар кора, динама 35 гуфтам, ина 24 кас дига дар кора. дӯстони азиз, ахири моҳ парвоз ай, рақама дар рӯи экран занг бизанед иншоаллоҳ. ман мемонам масҷиди ҳазрати билола тамошо кардем, ҳамаша тамошо кунед ва ҳазур то охира дар ҳаққи морам дуогӯ бошед. худованд нигоҳбонтон. ҳамчунин автобусот қатор мезананд, сафар мекунанд ба тарафи Мадина. ҳамаами сафар ба тарафи Мадина. автобуси моҳо ақибдай. то охира хушо тамошо кунед бачаҳо. нишон метиҳем дар ин ресторан иншоаллоҳ. ба ҳазур. дӯстони азиз, раҳи Мадина ҳастай. майдаи Мадина. ҳамин халқи араб, ҳатто дар байрақшонам савз аст. ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммад расулуллоҳ аст. ҳамаи чиз ҳама вақт савз истифода мебаранд. равшани ҳамаи чиз савз аст. раҳи Мадина. пустине, яъне ки чӯлҳои калон ҳастанд ки байни Макка ва Мадина чақадар дур аст. азиз, мо майда дар Мадина дур омадем. Мадинаи Мунаввара. онаи дурӣ масҷиди пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дур қеҷа камера наметавад. дар чашми мо намоён аст. иншоаллоҳ хай видеоро пайгирӣ кинем, ҳаракат мекунем ки иншоаллоҳ нишон бидем шумо. инаин дӯстони азиз, магазинои Мадина шабрӯз кор мекунанд. خلاص از اینکه اینجا همه وقت رفت و آمد هست، دیویژنی هست اینجا همه وقت 24 ساعت. این خانه هاشون هم که زندگی میکنن. این دروازه مدینه بگیم. بسم الله. این اینجا سر میشید. دوران قدیم از همین دروازه در آمدگاه بوده. این اینجا ایروپورت. یعنی که گروپش автобусо фақи ҳамчунин группаҳо аз Макка ба Мадина мебарем иншоаллоҳ ҷои зиёратгоҳҳо ҳамчунин.
گسنیسوی مدینه این اینجا سر میشوند با مسجد چقدر دوری نمیدونم اینجا ممکن 1 کیلومتر 2 کیلومتر سر میشوند تو پیش نمون مسجد پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم اما ان شاء الله از خودمون نزدیکتر است. تحت دومو همش مغازینو اتاق بزرگچای و بزرگچای هم در اون قریبی همجا دوره شد آیا گروه دیگه گم کرده گیه یافتی پاسپورت امرو یافتی نه یا وقت چه گم نکرد همین نزدیک کرد اینو همی های خوری بجشتگه سفر داریم میده میده انشالله و مسجد حضرت بلال برادرها برده هستیم انشالله شو تماشا کنیم بزرگچه ها شو اینجا بزرگ است حضرت بلال است اینجا نامش نوشته اگه باید کراسکا کردن کورش کرده گیان لبه از این مسجد حاضرش محکم دارش فقط چیکار میکنن وقتی نماز گوهی میکنن مسجد درشه این بزرگه با کروبش بزرگه آی در لیاره ای توقع جون راه گرد چشما جونم او اومایسان قیمت باشه ارزون باشه نپرسیم شو این مسجد است مسجد کلان است حضرت بلال این طرف شد این طرف شد بزرگه یا طرف شد محمد Hayvanlar çok aç. Aldat o tarafa da. Adamlar burada yatıp kaldı ya. Bu şartlarda. Hayır.
Esenyurt İstanbul. Buyurun. Başka? Ya, evet. Herkes alsın. Tacikistan Türkiye selamlar. Buyurun. Hatta buyurun. Nasıl gerekli mezun göz gerek olmasa Oya yok mu? Buyurun. Özbekistan. Maşallah Türkiye selam. teşekkürler abi. Rica ederim. Maşallah. Ne kaldı? Tamam kalas. Allah Teala vesile olandan razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonsuz kez, binlerce kez salatü selam olsun. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Türkiye'deki kardeşlerimizin yaptığı hayır vesilesiyle hurma 3 kilo dağıtabildik elhamdülillah. Allah razı olsun. İnşallah. Selamünaleyküm. Tamam. Buyur. Biz de yiyelim. Şükran. Başka? Tamam mı? Hadi görüşürüz. Tamam. خلاص مسجد حضرت بلال بسیار محل مقام است بسیار محل مقام است طوری خورن آمده بودیم او رسیگه آمده بودیم مخم بود از یک شده شده الحمدلله برای کرانتین بود چی بود نمیدونم اما کشده است حاضر نیستیم. این درنی مسجد حضرت بلال کسی که ندیده بودیش اینو ببینی. بسم الله الرحمن الرحیم. این بلوش نه همه وقت خویه الحمدلله که خدا راضی بوده از سحری اومده بودیم خدای بچه‌ها مخم بود این بعد عصر ان شاء الله شده شد همچنین مسجدی کلانی خشرو اما برای زنها متاسفانه جا نداشته ایم برای مادرها قطعی مدیم مادرها در بیرون ماندن در پشت اونجا حدر که نمازی نفل اونجا خوندیم میریم خدا حفظ کنه. هر یک ویدیویی که ما میگذاریم مقصد رکلام کردن نیست مقصد یعنی نشاندهی یعنی که ذوق و رغبت مردم شوق مهر محبت نسبت به های مقدس بیدار کردن برای بسیار برادرای هستن الحمدلله که پول و مال بسیار دارن متاسفانه نمیان یکی میبینید دلیل یگان چه مهر محبت پیدا میشه و به جای مقدس میان ان شاء الله هم ثواب میشه و هم ثوابی باید ان شاء الله. السلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز با تسلیم گرفتیم یا ویدیو کنیم موافق طلبی خطان اینم کافیه که ما اومدیم اینم بچه‌ها همشون چوب خوردن اینا فوتبال تماشا کرده است یکم تایم تمام شد دویم تایم بلژیک خاطی کانادا اولی 0-0 یا بچه‌ها میپرسیم کنه کی چه خیلی رفته اومد کی جلب داره کی نه سلامت باشین. با کی یگون کس یگون گفتنی او داره؟ سلامت باشین. Ama sağ koyuza akal
خیلی که دامون برنامه کرد بودون همه گپ زد اومده همون شرایطی که کرد بودون بود همه رو دنجا معایب بودن صف کویزم رحمت کن این امروز چندم چیزلا اینا مردم جان 23 22 ما بودیم 23 رسیدیم این هم ویزیت کرده زنگ زده اومدگی مردم ها مرحمت تله دوشی راست تلفن کردن گیرید این هم ساعت فویز یگون جال باسته کانی لایکو لایک رو باشته و با بودرین